صلاف بین هجا خوشتبی جارکادی ام بگرین خدمت هوا بو پیشکش کردن خلق کانیج برنامه دوریان ده خلق ابروکدا ده تیشکا اخینه سر تورک گرک گرنگ کو گرنگیاوی کمترنینه ج شر لبروکن شر دجی داعش تکرن آن کو بیجین دگوراپان سربازی و چپرن پیشمرگه دا افتواره هنه دیسان گرنگیاوی کمترنینه ج شر هزری و برهنگاریا رادیکالزم لدور پیدا بوی و جوی آستی کمترینه کانه دی چاوا خوش هزرین رادیکال پارزین او جیک بیاوه آبوریه آنجیک تیرور و آبور و جیدر نوین دارایی ده و خلاکه دا ام ده و بکم میناک پرتوکه که جیک دیسان دینن یاسینو و بوهوین برس کینه نمونه درباره وی بابت هنه او جی پرتوکه داعش تیرور آبوری و جیدر دارایی کو الوداویش لاین وسر علی مصطفى وهاتیا درست کردن و بلاف کردن اف پرتوکه هنه گرنگیاوی دوی چند دایه کو حتانو که الگوری بجین دیتنامه پرتوکه کاجوی جوری الهرم کردستان حتانو که وکو جدر نکت بردست خانده والا وما فردید کو ام خلق که برنامه دوریان دور وی توره هنه با هوین برس پیشکش بکینو و درباره تیرور آبوری و جدر نوین دارایی هندك بحث بكينو دا كو قالك وقت ما ناشيتن دست بيكيجيك بنافي خوب نافي هوا بخيراتنا هريك جبريزان ما مستعلي مصطفى دانر بارتوكا داعش تيرور آبوري و جدرن آبوري و دكتور هاشم زيباري ما مستوى زانكوية و آبوري ناس قال بخيراتن سرسران سرچوان ما مستوى امده جبركم ما آماجه كده پارتوكي امده دست بيكي حس كين بشكي درباره وی پرتوک سیدای علی بواره آبوری و دارایی داعش و تیروری بشیوه که گشتی یعنی بوچی تاف پنگاوه ها بوچی اف بواره هنه یعنی گرینگیا وی بابت هنه چه دایه گل سپاس دستخوش هدیه سرکتنه جیبات خازین سپاس جی کو پرتوکا من و نفروکا وی بیویتا برنامه بو دوریانو ام گنگشل سروری بکن هلبت داعش یانجی همی او هزن دیت بن پرده هزن رادیکال و جهاد سلفی رزبند بن گله گله کل سرهات یعنی ویسین تیرور شیوه که گشتی رنگ جیدرن یک جار در فر سرهات نویسین لی بوچی ما اف مجاره هل بجاده جبر که اکد بنا رد آجی مروف وصا بخینیتن خود تیرور تنی آبور اگرک نینه یان اگر کا یا اکانینه بلکه گلک اگر تیم بو سرهلدانا تیروره یانجی سرهلدانا تاوانا نو پاشی او تاوان خوب ادبرگه که دی تیروره دا ببینه مجبر که اگر او سارزبند بکن سه اگرت یه سرکی تنجوانا جی اگر سیاسی کتینه تمثیل کردن اب سیستمی حکمرانی و چوانیا سرکفتن آوی سیستمی و چواشتن اف سیستم ببیده سیستمی همی تخو پیکاتت یه توی والاتی یانجی البن باندورا هندک ناکوکیت یه جواکی که طایبش یه روشالات ناوین مسئله یه مذهبی گله کاردانت خوی تنج بوره جینه کشی جینا دی بیت زهر بهر کردن همش دا صلاته همش گله بابت دیتر و ادخالا سیمج دا اکشوان اگر دیت کو بنیادی یانجی اگر دیت هری مازن اگر آبورینه به هندی جیما اگر ام دقت بکن یعنی آبوری اگر درست بونا رخراوی ترورینه ما بساطه اول یعنی ما بس دامن افهرسی اگر تنی اگر یت سرکینه بو سرهلدانا تاوان بو سرهلدانا تروری و سرهلدانا هیزن رادیکال طایبش روشالات ناوین ده که پری ازما و پری قیران پری گرفته تنه ده لی آبور رنگ اگر کا گلک کارودانوی گلک آمازن بید جبر که ام دقت بکن طایبش الوان ولاتی کو پاشکتنه در انجام توی سیاست آبی ولایت آبوری نبونه پلانتی آبوری رنگ اگر بیتن کو او آبوری آبی ولایت سرکفتی نبیتن اگر آبوری آبی ولایت سرکفتی نبیدید به خودت برام برداشی هم بیکاری گلکا زیده هم هجاری گلکا تیدا زیده برام بردادی بر خود خراب دابش کنا سامانی بی ولایت دیستان اگر چالاکیت گندلیا کارگیری و دارایی اتوی ولایت دا اجار دیستان گلک مازنن اوه تنید همی پرسنیت آبوری نکو و هنی کارودان و رنگودان که نرینیه هی سرتا که توی ولایت دا به هندجی عراق دا رنگ اوه تنید تایبه جی پشت 2003 یعنی
حرفینا رژیم دیکتاتوری بعض که همیت خازیار منکو سیستمک و رژیمک بیت درست کردن او رژیم هن رژیم همی تاکت خلق همی تاکت ید عراقی بیتن سیستمک کارگیری و آبوری بیت درست کو ام بشین مفادار ببین یعنی او سامان جرزوی یا عراق دهی ام بشین بو خلق عراق بیت برهم لمخامن دی بر خدای اوی تنه بر واجی هم گندلی اداری هم گندلی اداری گلت ده نکردن و به هم دنه وی تنه همی اگر انکو تاکت وی والاتی دا حس من آرامی بیکن حس من راحتی بیکن من دیجی ما دوی کتبه تا يعني في بنا بنا بر بيجين الترناتيفا كي بو دس حالات تجد بيجي يعني خو برفرهبونا رجا هجاري برفرهبونا رجا بكاريه ندرس بكار إننا ساماني بوالاتي نباروكنا يكساني باروكنا كعادلنا بساماني بوالاتي ثاني أبي ثاني شانت يتوربوني وركمانية برامبر وان تاكا درس كنا أبيتكو اتكفنا دوي هيلدان وي خالدكو أو خالد ثاني همي ثاني جيد كنا العراق دا طيبجي يعني او دبركو هزن راديكال قالت دا جشكر يانجي بيا هيلانجهكو بيا جنجهك البار دفر السنينه بدفر السني رنجه او هرسي اجرت انا ما بحث كرين الوي دفرت قرنا همش آليه سياسي و دي باخد السيستم كي عراق دا هات درس كن السيستم يسر بنياته كي مذهبي تطرز بند كرن الوي قناغي دا طيبجي يعني ده صلاة يا مالكي وهيرفا دي بري خدا قال لك رخنا وغازنده اشوي ده صلاة تتكرن كو ده صلاة هنا ده صلاة كمذهبيه همي كاركتريت ويدي يتسركي اش مذهبك نو مذهبي دي دبراديا سنه رنگهات بيزير بهر كرن و خوب خوش ده ديسانش عاليه جواكي وجي اكد بري خدا العراق ورنگ تمام تروش حالات نافين دا خركي دا دي بري خدا او ولات او دولت كو دو مذهب السركي خوت داد بينها يعني بنونه اگر بري خدا يعني كبا العراق دا الشيعة والسنة اگر 35 سال سنيان دا صلاة داري حكم داري زورينا يا عراقي كربيان زورينا كشيعة كربيتن امريكا بشتي 2003 وقت الشيعة هات نفس دا صلاة دا وصا حزب كان كدا صلاة ملكي وابيلي يتهاد بين الظهر بهركنو بزوري جهاد بين استاندن اگر تو بشي اليمن همان دي بخدي همان او ليك وبونا يا جواكي سر بنياته كمذهبي جالك خرطه جالك بقوته او امريكا جي اليمن تذكر رنجه دي بخدي جينا كده السعوديه وقطر او تاني بالبشتيا ويرد كان في كويت تاني ده صلاه ياش سنيوهات يستاندن و سوريا كان كدسان ده صلاه تمثيل كرن كو او كو دورو برد بشار اسد وتاني ده رنجه حكمرانيه كميننا سر حكمرانيه كزورينا كزورينيه توسننا بلام كمينه كشيعه ده صلاه ويرد كده ما بين سر بابات خوفه يعني ما ادفير دابو ما بري خداي كو كيمتريال سيرفيهات يعني بسيم طيبجي يعني كلام دقت بكين يعني الدسبيك دما هندك يخل المجاره تيرور ابوري ده مجاره تيرور ابوري مجاره قاصيه براستي يعني نهجي اكتو الهمي برتخانه كردستان بجري از بارناكم تو بشي كان بينجي دارك بدسخو بيخي كو تايبت من بن السر تيرور ابوري جبركو تيرور ابوري نتنه او تيرور يكو امريكا بن كارودان يعني كارو كريارت داعش تنكرن و او دستن ين تيرورت جهيتي بو جنابرنا جرخانه ابوري جنابرنا بلانو برنامج كتب والاتي ذهبنا نتنه او نينا كوجي تيرور ابوري بلكو تيرور ابوري رنگ امريكا جالك بريارت يت نافندن ين ابوري نيف دولتي سر ولات وجواكت روشالات نافندا دين ترجمه كن كابت تيرور ابوري در حقيقه تذكرن يعني بكارينان يا رها يا تكنولوجيا يا بيشكفتي ولات روشالات نافندا بو دري خستان يانجي ببهر كرنا دستي كاري هزا كاري اتوان ولاتان دا ديسان روية كش روية تيرورا ابوري قالك بريارت يت ناوندد يعني دراوي نيف دولتي بانكا نيف دولتي السر ولات الرجالات نافين رنگا قالك ويتني دا كاروان اتوان او بنكو اويتني بشكن بشن تيرورا ابوري كومبانيا فرارغاز يعني قالك شنو رنگا اتوان ولاتان دا بند مال دسبيك هندك السر تيرور ابري يا خالد ويجدا او بيونديدار بداعش ما يترزبند كرين كو اوجي دارت كو افريكا داعش خل سر خدان كتن يعني اوجي دارت داعش شوين بكت هاجي دارك دارایی و بشتن
خزینه یا داعش خزینه دولتا یا اسلامی پی مازن بکتون بشتن وی بو گریارت خویل صبح یا بهتن هم بو تجنید کرنا خلق که زیاده تر هم جبو ادامه دان و درجی پیدان ابکارت خوی تروریست. بله ما مستا هاشم دیده بسیار اشتکم بس یا اگه اگر چکی پخت برس بدهی یا دویه یا گرینگ بیتن داعش ترور آبوری و جدرن آبوری وکو تایبت مندک و آبوری نسک یعنی اف پرتوکه هنه تتكرن ببيت جدارك بو هم بو خاندوای و هم جيك وكو جدارك اكاديمي بو نمونه البيمانگهان یا الزانقيا مش بس ببيتكرن مالی سپاس راستی اف پرتوکه یا ممسعلی هم هولو بزاوك وكو دسبيكي بو بنویسینا کردی کو شیای شوکی کیر بچیدنا بابتی دا و هم دست پیک که باشه بوی چنده کو جدر بزمان کردی هبن سر تیروره چون اف تیرور افریقل دوره پیدا بوی و دنیای همی پیدا بوی از خود بیجم دو رهند خویتین رهند اولی دویتن مروبینا کد کو رهند نیف دولتیه و رهند دیجی رهند داخلیه و کو نافخوی لوکال یعنی درست بونا یا تیروره بله وجادا اگه تفاصیلا بین سب شوی که پخت سوی بابتی هکم بره کنی سر آس نیف دولتی او آبوریا تیروره افریقای آبوریا بشک ج آبوریا جهانی اجبر کو او آلاو او شویت کو آبوریا تیروره احتمالت کنه سر و در فتا خود بینید بود تمویل کرنا پروژن تیرورسی سر آسی دنیای و هر وسط بیتا درگه بوی چنده اف ریخراون تنتراوی سلفی جهادگری کو کار خوب کن و بشن تمویل خوب دست و بینن اوه کو فرصت بینن جه آبوریا تیروره و کو بشک جه آبوریا جهانی چونکه اکر سعکه سر آسی نیف دولتی جه حتی الولاتن پیش کفتی افریقا تشتگ ما هيت آبوريا داد بجني آبوريا وشارتي آبوريا وشارتي أو ياكو بهمي جزء أجزاء خوفا وبشت خوفا المنظومة وسيستم جريكا تيرورستي يا آبوري درس كاتن سر مستوى الدنيا أو جي خود بينتن البازلغانيا المادن بهوشكر بازلغاني كرن بشري بازلغاني كرن بجنسي بازرگانی کردن حتی بچکی او صفقات چکی بیت بشکش آبوریا خفی آبوریا و شرطی سر مستوى دنیای افریقا الافولاتن کو افریقا وی چند راد من حب خو افولاتن پیشکفتی نیت کو افریقا ویتن تمویل آبوریا خوب کنو آبوریت خو و جاندنا خوی آبوری جاره کدی سرکیسته هندک دورایت کو آرامی تدانه بشن پریکا وان کمپانیت خو وان وی چکی فروشن تجارت مخدرات بردوام بی تجارت کردن مروفا چارنویسی مروفا افتشت همي طبعا راح عندي خويا جهاني ورقرتيا يعني وكو تيرور ابولي سلامي مستوى دمين تبع فيري خالك وقال جرنك او شي بعد وي وكو امشي ميجين راح عندي وي ناف خوي راندي وين ناف خوي وكو ممسعلي جي اما جابيكري الولاطنا كو حكمك مؤسساتي تدا نبيت ديمقراسيات وجياني ديمقراسي تدا وكو كلتور جشنا كربيت رزقتن الكرامات وما في المروفي نهاية قرتن برانيا اف ولاتن افروكا امد بينين الروشالات نافين في شبكة جشتي الباكوري افريقيا بقرا والافريقيا بقود جيتا روشالات نافين وچندك شولاتن اسيا دي بيني افنا ولاتن مؤسساتنا افا ابروالات ورخصار والدولة وكيل النافاروك دا طبعا تشسيما الدولة تدانا موينا اول شاخي بيستي هندك شوان افا 8 سالة بين الدولة هندك شوان افا 5 سالة هندك جي احتمالا كيم تربن لو رأم بيجين شوية حكمرانية الفان دفرا بطيبتي از بحث روشالات نافين كم چكي از بحث دولة دينا كم روشالات نافين برانيا فندالتا دولة خدا نفتن فيرت آبوريه دا متشكي هيد بيجيت علاقة بوزيتيف و ايجابيه هيدنا برا هبونا ثروت و سامانت سرشتي ادقل تاكراوي كرن دصلات دا و درس كرنا حكمرانيه كتاكراو اول جي اسفيا طبعا جي داخيكو الهمي وان ولاتتكو نفط داتيك در كرن و فروتن دبيني ولاتن برف سيستم الديكتاتوري تاكراوي چوينه من قال جرا حتى الرخنه نمونه حكمرانيه هرما كردستان جگرتي بشتي وان سال داويه كو دست پروسا در خصنو فروتنا نفته کری دبینی نمونه حکمرانیا اریما کردستان جی کوپی پیسا وان نمونه فاشله یت کو روشالات ناوین همیه هی بیاوه اداره کرنا ثروت و سامان نفته
اف محنت و نهامتی سامانه یا کود بجنه لعنت الموارد یا کود بوان ملتا چکری امی هیوی جارکا دی وین نمونه فاشل جارکا سر ملت خود دوباره بکینه با اما طبعا جهه داخله الفيري دوبتشينا نافي بعدي خود داخلي بشكل دياكر تو مجالي بدامن الفيري قياس بيفانا ما يا نيف دولتي وكو مسلك علمي تشابو اندي توفان ولاتا بولاتن بختوار وخوش گذران ولاتن پیشکفتی تو قیاس کی افرو که خلق نایتن برای خوب کتا بجنو بالا ما و آن سیمای ما و آن میجویاتا و آن کلتوریتا و آن زمانتا افرو که مجموعه کا پیورا هی کمالا کا پیورا او جی رولی یاسای نهیشتنا گندلیه فعالية حكمتها استقرارها تسامحها افتش همي اتشنت خانه بورد حكم مؤسساتي الباش استقرار سياسية اواخر كوك زكي خد بنا بورد لاوكي تشارچوف بورد عام داي كود بجنه حكم مؤسساتي وحكم سازيان لو راه كالفيري برا الهمي او مؤشرات الدركفتين روشالات نافين لدركفتي همي مؤشرات توان سالبية دركفتين يعني همي نيجاتيفن المؤشرات توان لو راه محال افروكا ام بحثي تشاك سازيا كراسقينا بكين ام بحثي ويتش اللي بكين زمينه كدرس كاين بنا فاكتور بو درست بونا جالكو جرنجا بلا اف زمينه كرام بتشين بوصاله 2005 البروجي روشالاتا نافينا مازن كو سيدة علي جي كتابة خدا اماجه بكري الدسبيكا يكم بينغا بوكو ولاتن روش افاي محاولات كر وكو بروجي روشالاتا نافينا مازن وكو بروجي كي بيشنيار كري بروشالاتا نافين دن چونكي اوان هنگي تقريبا اوان بيشبينيا فان شابوليت بهار عربي و فان لفين و طنجاجات كومالايتي كري الروشالاتا نافين دا يعني بدي بهار عربي بچند سالكا او جي سروي تواريه طبعا نبونا درفتن يكسان يت اقتصادي يت آبوري نبونا ديمقراطيتي نبونا حكم مؤسساتي زدبونا بطالية وبيكارية زدبونا قواري گنجاد ناف چارچوب منظومه سکانی دا او همین دی بیتا فشار سر دا صلاته لورا دویتن تو هزرا خوب که دی چواشی اداره وی خلکی که دی چواشی آبوریه که خوشگذران بو وی خلکی دابین که اف خلکی بکرامت و بختوری ناف ولات خدا بشید لورا که سعکه اف شپولت پنابرا و در کفنا عالم الوان ولاتا دبینی همین الوان صلای چه بوین پسلی بهار عربی و خلکک افروکا ملايين افريقيا دربدري ولاتن بيشكفتي بويا يعني رازيال بن سيبرا ولاتك بيشكفتي كنانو افاب خود بس ببينيت حكمك ياساي هي عدالته هي داد بروريا هي وكظلم لناكت وغندالينينا لو هر كان دقيقه كاكر في بابتي لو اب بابتك ومام علي اثاره كري وشارن دي دناف كتاب خدا قال بابتك جرنجا او سيمايتكو ارهاب اقتصادي وتيرور ابودي درسكن بحقيقه افنا في تشارچو ويدايكم اماش بكري لو راكر ام الدرسي بچينه او مشرات بيفرت ابوريه سقط باكو بطاليه وكو بيكاريه وكو ابوريا وشارتي وكو نزمبونا سيجا شكرنا ابوري وكي مخدرات وكي يعني افتش حميد شنات بي خاندا ياكو ظلم وزوريا كمازن الفان ملاتات تكرن ابناوي دصلات وبناوي سروريه بله ما مستعاري تشي اماجه فكر ودكتور جي اماجه فكر كو جدرن ابوري تحت بردوكيش ده بحث كري جدرن ابوري ودارایی رخراو تيروري شوانا جي رخصيا داعش عن بجن دولتا خلافة اسلامي قالك جدري هاوينا وكي تجارة الرقيق طبعا جا فكري بازرگاني بشينواران يا هاي بازرگاني بورغان مروفايت هين زيدا باري شراندنا بانكا وحتى دماهيه ولی جدري هر سركي ي داهات في رخصتي هنه بهربتر نفط بويه طيبتي بشتي هندك دفر هاتي ناگرتن كتنا جدا سوانا يعني بسيار اول بو نكبو نفط بتنه رنگ بو وان جدري ديجيك بكره وان في متايه هنه افريقيا چاد بين نبا يعني اخر وانات بتن بازار كبيتن سيكه كبيتن بكره كبيتن چبو نفطي چبو شينوارا چبو اورغانت مروفا چبو يعني حتى مخدراتي ابا چابو خود درگه هاوت کنه و ریکت بین نبا و گهین بازارا يعني بو جروبه كي تيرورستي لوكال اگر ام دسبيكي وصا بري خوف ديني تايبجي بشتي 2003 حطاتو تي يعني لوكال ما بس هذا الشيء ما بس طبعا هزت نافخوي دا بجا او هزت هني در انجام فشار السياسي بين
محروم كنا السياسات داعش لو خلطين نخير نك داعش دولتي. اسمه نك بعرف يعني بيفكر شوف يلقى لك دولة هاي في خو يعني ترور اكد وصل لك يعني ترور خوب خدو باشا يعني او ترور كو زيادتر سنور دولتك بازن سنور ترور دولتيه خلاص يعني داعش نكا يا بيفكر يا بيزر ما بس ضمن الكريان تيرورستي لو كان رنج ابي ثاني برا بتري 2003 حتى 2006 كوينجي دايريك وراستو خو وكو قاعده ويعني بشت قاعده تانا جريدان برا بتري ابي ثاني خزينه وان يعني جدهات و جريداي بو گرتنا خلکی و بارنتکرنا خلکی و ورگرتنا برانبری پاره کی اگر هر چنده یعنی دمایک راپورتا یا حوالگیری امریکا رد گهنتی کو تا 2006 جی زیاترش 200 میلیون دلار دهات یوان گروپ سر قاعده ببینه هر اليمن بگیره حتی العراق بگیره کو ابتنی برهمی و همیاجی باربتر امت بابت ید بارنتکرنی بون لی یا داعش رنگ اوهنیه کو بیری ورب کده خوب خو اقتصادك بو دولت خود رسم كتبه بندجي اكد بر خوده طيبش بيشتي 2011 و گرمبونا بهارا يا سوريا و درس كرنا اگر هر چند دولت اسلاميه هر 2006 العراقي هات درس كرن و لي برابتري يكو او بشي كو جريدان دولت اسلامي الشامي والعراقي بيشتي بهارا يا سوريا دس بيجي بر خوده داعش اتهاتنا خودا قال باهميته وجرنك ورقت كو اوجهه نفط لي بير لي بارزنجهلي واوجهت بانكلي يعني مونو هنا برابورتا كده او بانك دي كدنا اوجهت دفرد يدس داعش جيتها رنج هشتو حف بانك بن ابي تنيجي خو همي دهاتك كده هبيه ياجي او بير النفطي يعني طابجي السوري برابتري يعني زاوية يا الشاعر كم مزنترين زاوية براميننا يا غازي بكذا دست داعش ده اكد درج ده دولة من ده سوريا ده بندج اكد بري خوده يعني داعش وقت تركيزه السروان ده بري تنه ده جبور بشتن ذاتيا خو آوا بكتن ذاتيا آبوريا که درست بكت کو تمويل و تمويل کا ذاتي بتن بندشي نه همي او وكولارت يتو کو بیاوه سرهلدان داعش و کلین سرد کنه بجن داعش زنگینترین رخراو تروریستی دنیای بلکو افریقا اگر جاران هندک اجدهات یا قاعده بهاد با افریقا هیچ مناطق کی پیش رخراو کنه و هر الدرزبونا داعش داوی وتر رد قاعده كرخو وش قاعده يجدك اجا چند اي من الظواهر اللي دوانا خدا ببشكرنا ببهركرنا داعش كتن اش رخرا قاعده داك لي قاعده بخوف خوجدا ورقرتنا الدولتي يعني راقاندنا دولتي بقناعتها من او استراتيجيتها كو قاعده السرشو الدوزار والشاشه ابو بكر بغداد او قاعده جيستان اكر موسى تماشب كاين راقاندنا دولتي او استراتيجيتها كو بن لادن بيتاخذ قاعده بيتاخذ اوان جيستان ده دبين تلويري طبعا اوان تركيز مال سيرفر كوتو ذاتيا خوبي بجهين ذاتيا يعني مخابني بيجي كان مروفي بيجي دوير روشا امن هوتي دا جنيفا ال 2015 داعش دما بجا خود كاود خدا راغاندي و بلاوكو كانال خدا راغاندي ب 2 مليار و 250 مليون دولار بزيدهي وراغان يعني انا براستي جرك طيباجي همي روش خلاطا نافين للسيرفي چند براستي ده راسته همي او خالد يدكو داعش بكارينا يعني همي او درجه ديتكو داعش وكو بدز و اینان اشیان دارای سرشول کربینه و ابداعش و بخوب خو گریه رخرا بکاش در و یاسایه يعني بازار نافخوی بو یانجیک او جدارت وين هاي مثلا شینوارن مثلا ارگانت بشرینه مثلا مخدرات یان حتی نفطه بازار روی كايزك از ايميل سيرفر يعني اگر ام قابل كيري بو اگر ام بس لازم بردوام اجي سر اگر ام لازم يعني بونو 2011 وره يعني هشتا بريكو داعش بينا في بيتا درس كرن و سعوديه قطر تركيا جبوري او بشن بشتافانيا اوبوزيسيونا سوري بكن هلبت الدسبيك يجي او اوبوزيسيون هني اوبوزيسيون كسقلم نبي يا سوري باربتريجي همي جروب ورخرابت يتنطرابن چكو سعوديه بخوف بلان واجندات خوي تايبت هبينه با امشوش بيرنا كاينه باجي يعني او هني الجهه هندك دولتي
چالاکی انجام دادن به هندش 2011 وره اگر به خود یعنی مثلا ترکیه جوره که اپراسیون خاطر درس کردن او جوره هنه اپراسیون بود چه بود یعنی اگر دوان راپورتان کابینه در لیورپول به خوده جور اپراسیون 131 ناف بنوی ناوی ده هاتنه رزبند کردن و هاتنه درس کردن اوی تانی کینه قال لك شوان سرمایدار خلیجینه قال لك شوان سرمایدار و خدان رخلا و گروپ ناف ترکیه دانه قال لك شوان پیوندیدار و علاقدار الگل در وداهی درست کردن ریرا و که پشتوانی که دارایی دسپیکی بوداعش یا برخرابت یه رادیکالیزم هنگی دا و الپشت هنگی دا حل داعش دست بسر همیان دا گرته و دیبر خدای او ریرا هن ریرا که گل لك هستیاره اوه هلبت بری که داعش خو ذاتیان خو آوا بکتن ذاتیان دست پاوت برهمی نانا نفته لی مبست مدویر دا چیه یعنی خوب خو دست پیک دا دولت که هی بناو ترکیه و حوان کرک بنگهک بو حواندنا همی هزن ین رادیکال بناو پشتوانیا هزن ین اپوزیسیونیا سوریه لیکل دومایی که در کده و هیچ بنیاتکش بوی اپوزیسیونا میان راونه بیه بلکه همی او هزن تنه هزو بین هزن تندراو بینه هزن رادیکال بینه هزن جهادی بونه بو اجندای که یادرکی که هم ترکیه پلانا خوش به هبیه هم سعودیه پلانا خوش به هبیه هل به سعودیه و قطر بین به دستن پلانا خو هبیه كواتا الدسبيكي بخوب خو دولتك هابيه كو درجه كي بو فكه بال بشتي بو فكتن يعني مديتن جي تايبجي بشتي روسيا هاتيا السر خطيو بجداري اتليدانا داعش داكري السوريا دا قال لك باشكاري اوري ربط يدار بازبونا برهمت بترولي هادنا استهداف كرن كات يك چالاكيا يا فروكيت يت روسي دا 1800 بار هلگرد ید نفته هات نه استعداد کردن آتش نبرنده کوات ریرما وری یا دیاره سمسار تی هم ترکیه دا هم نفخوی دا مافیا که نفخوی هی او مافیا نه نفخوی درگه و ریرما وی درست کردن حتی تدگهیت ترکیه و درگه ترکیه جدی سان گهیت بازار یه نفتی و یعنی بدهاته که گلگی برفره بوزبر بله بندجی یعنی بسیار کاری داشتم برای بس اولید بسیار هاشم زیواری کم دکتر هاشم زیواری مقوله که هی مشهوره سرمستای عالم خرکت بیشتن شر بازرگانیه شر تجارته ایتر اولانت بجدارت شر داعش دا چند مفادار بون جلای بازرگانی و وی شری اما بسیار بوده بس بری که تو برس بدی دکتر هاشم سید علی گوتی و یادیار بوج دست به که هاتنا داعش سوریه و عراق و گرتنا مثل خاطر راگهاندن که داعش دوله منترین خرا و تروریل سر اصل جهان خرا که کو بجین یدک ویش پاره گشت میلیارد دلار کاک علی گوت البداویه دهات 2 میلیارد و 205 میلیون بس بجم دست به که بتر و کاک علی یعنی وقت دست به اول 2015 دا دما داعش بي افشار يعني تون ببيتن بتجاخو راقهان ب 2 مليار 205 مليون دولار زياده تمام او دراوه هنه ابي مازن داعش هات دبرك مازن گرد باجر گرتن مجبور بو اداره باجر او یا خلقی بکتن یعنی هجمار کا سکانیا کلا مازن کتجه دسته بشتي 3 سال شريجي ديتناتا هشتا داعش او بجن کمیا مازنا دراوی مال بردسته و یعنی جیش برکو اداره باجرا کری و خلقی کرد نچار بو صرف بکتن نوکش بردست در سرکو گرنگا پروستی اگر بچینت جدر تمویل داعش اگر دست پیک ام بره خوب کنه تشتاق نوات یکو تو احتمال بتاعت تمویل که خویا ذاتی یا خویاتی يعني احتمال بش بس بخوب كي اما صداصات بيجو من طبعا درسكنا داعش بخوب خيار يكو سياسي بالدوري يعني هذا برنامج اقليمي يعني في دولتي تيكل اجنده معينه وهدف بيها طبعا هدف جي او يكون انه تقل كريزه سوريا طبعا بكارن وكو فشاره كي درس كان سر رجيم بشار اسدي وهرب صاب بشين اجنده معين في ولاتي بشتيرو خانه في رجيم او كان باش نجي دفيتن ام ديار كاين كوينه سي ولات السراكي وكوكاك علي جاما جابيكري بطيبتي السعوديه وقطر السعوديه وقطر كسايتيت وان سرمایه‌دارت وان اوی ناوی رخراوت خیرخازی و ناوی
مؤسسات الخيري ونابت ندك تشتا افروكا جلق مفايك مازنديتي شوي جندليا سر مستوى اسواق المالي العالمي خركي تشكي افروكا تو صفقات الجندليه بكي يتقل عندك بنك عالمي وترشوي بدا يبرتيلا بدا ديشن همي نوعيه بارا بوتا تحويل كانوا حساباتا جوهرنو ويقف كده بوتا حساباتا يعني هم في جوهرن يعني سبيكر لو بارا ربيتنا يعني. بلا بيتا ماني لوندري بيتا غسيل الاموال سبيكر نفايا باري سر مستوى الدنيا تمويل داعش يا بدايه السرفي بنماي بويا وبلا ناية انكارنجي طبعا قطر والسعوديه ممول السركيه فير خراوي بينا وشوله كي استراتيجيه بهي وهدف بينا كوينه داعش بيلنو وبشن وكو ريخرا بشي بيتا الدولة خلافه وفي رنجي طبعا فهمي وكو بشن شعارات بن بدايته افان فيا فيري خراوي طبعا هم العراق الزمين اخو بينتو هم سوريا الزمين اخو بينتو طيبتي العراق تشكي اوان افرك الصراع مذهبية ايديولوجيا هي دنابرا او دولة السني ودولة الشيعي بكم طيبتي افرك ايران قيادة الشيعات كتنسر مستوى الدنيا اوان فيا بريكا داعش مدى شيعي راوسين بحقيقة يعني مدى ايرانية شيعي كل عراقي وجيتا سوريا وجيتا حزب الله اللبناني واف باكو بيجن محوري الشيعي حدا كي بودانين طبعا درسكنا داعش نبيا نشيا تشكيلي بكت وبري هبونا داعش يجيا كرن هوين بريس اقدار بن شركي ابوريه مظن دنابرا يصار ابوري دنابرا سعوديه وايران ذهبويا حتى ولي كريكو انه نفط برميلا نفط 100 دولار بيتا 3 دولار وبيتا 5 دولار بدايته أفهمي طبعا الشركة فكرية اقتصادية بجميع آبورية صار بو دنابرا واندا حتى قشتيا اللوتكي ودرس كنا داعش في رنجي بشتيجي طبعا بشي داعش يف دفر همي داقير كرين وبشواكي قلق وردبين وبعقلانه او دفر استراتيجي ودفر تشال النفطة دا هين داقير كرين بقرا الجنوب الدير الزور ومنطقة الشدادي وعمر او حقل تويريا بيترخي سوريا حتى بميصل وقيارة وحمرين وتكريت وفان عدا وتقل زمار افهمي طبعا بيد نفتنا الدنيا كان نفتي الفيري هي يعني فيري اكر احصائك بدما توكو امار تقريبا روجانات دهات داعش اشكال جهت عين زاله وباطمه وحقل دجيل وقياره وقل حمرين تقريبا حدود 4 مليون دولار بروجانا والنفط طبعا نفط وقت تشلو 5 دولار بتشلو 6 دولار او بحفده دولار فروتا مافيا تركي وبازلغانيت سوريا بيت تعاملت قال بشار اسد كانوا قال مافيا تركيا بيت ربطك هيد قال عائله اردوغاني واكا بي وانا طبعا فهمت قلنا بارنو وتقارير ويكيليكس يعني اشكراي بحسي في بيونيت كان لو راس بيجم اوان طبعا حول دا وكو رخراوكا جهادي يا راديكالي اوان حول دا طبعا هر احتمال كان الجدريت خويا الدرفي بتمويله اوان فيها طبعا اوان جي بيرو بوچون جدا تدهمون بوچون زال نافاد اوه بيكوينه ودي چاوشن بردوامي بش بسنه بخوب كان بتمويله خويا ذاتي يا مالي اوج طبعا بنابرا بر نفته بنابرا بر رواندن بارمتيا دزينا شينوارا فرس كنا دزيا وباجي وفان يعني اف جورت كوكو ساباندين وبيا جدر داري بو داعش اف طبعا داعش جلا كسركفتي بو اتخرفكرنا في باري وخرفكرنا مليارات دولار اتفان وقت الدقيق دا يعني ووقت وكو امشي بيجين يعني وقت قياسيه يمحدد دا وسركفتنا كمازن كارينا وبدز بينا اسخو بيجمكو قناعات وكو ابريناسك جلك حكومتها بيشينات بو هكر حتى حكومات وكي بيجن تنتراوجي بان الدفري بيشينات بو يكو يا داعش شكري لورا الفيريد بيجم داعش هكر ام بدين الرخكي وكو ريخرا وكو تيروسي وكو دولتك وكو هسر وكو فلسفه بدين الرخكي افريكا ديفيت ام بير التشكي مهم داب كينبا اوجي افيا دا صلادار الدفري حكومات الدفري ايا بشتي نمانا داعش دي عبره وبندو عبرة هبونا داعش والجرن عند داعش كادي پیدا بیتوه بناوه کدی و پزرکانی و فرملکانی اوه مهمه اب قناعتا من حتى افولاته الدوري كودي بكورتي برن في اخفناخو برف حكم مؤسساتنا بن بشك داريك الراسقين بخلقي دانكن احترام كرامتا ما في مروفي وملتا نجرن او دا صلاة دارت كو افروكا دا صلاة كان شوية خوية تاكراوية و اوادي بردوان بن يعني هرب من انه بعلاقتك التبعيد قال منظومه ابوديا جهاني بحقيقه ملتت وان هرفي سرو بريدا من تشكي ايكش جرفتن سركين في ولاتا اف تبعيات شكليه ابوري كم منظومه ابوديا جهاني وغيريدايا هيك اهتمام بابوريات خوين داخلي نكرينا اهتمام ملت خو نكرينا شنغستو
بناغك آبوری بقوت و يمكن بملت خونه دانايا ملت وان يتزليل بوين يتبوينا ملت باشكو بمنظومة آبورية جهاني و اف اغراق اقتصادي اف وكود بيجن نبونا آبورية كامكم اف همي دولي كان از خود بيجن ديان نوع داعش ده پیدا بون بله كاك على الشر بازرگانيه وداعش خاطر دفري ده ام وقت بيجين داعش رنگه وكون نمونه وكده بارتو كده آماجه بكري بس شد بيتن جرك دفري ديجيك رقراوت راديكال رقراوت تنترا وقت هر جور الشر كي بدنا مشاندن قالوا الشريده عندك مصالح جد يتنافضهاين يتهملهاين الفيري وقت داعش هاتي وهكذا اموي مقوله بيجن بشكل شروفه بكين عن برشاف هر بگرین شر بازرگان يد ويدا فريدا الجوري خاندناتا يعني كي مستفيد بوش بري داعش بخوش لا يعني آبوري بتنه بس بحثي وريد كم اما افادي لا يعني سياسي او عندك اجندا دينه ابخو يعني جبلي ويري كي لاني يا آبوري مستفيد بيه يعني قال لك خاندوانو قال لك خلك يجي السربي بوچونت بونكو شر گروپ تروریست لروش حالات ناوین لیبان جوی السر اوروپا کویتون و امریکا کویت بری از بحثی وری که مستفید گی کویت هنه دومای که يعني هاتا سلماندن برواجاوي درسته يعني بونو منا روبرت بيرو الزانجها هارفارد امريكي بيجتن بيشتي بويرت يت 11 سبتمبر 2001 الهردو برجت يت بازرگان الامر واشنطن هات نکرن وکولینا که خدا بیشتر او در انجامت از گهشتیمه اون کو اوید کو بجن کارن شر تروری باجه که مزل سر آبوری و اقتصاد امریکا دا کویتن او تخلتن بیشتر بویر 11 سپتامبری از گهشتیمه وان در انجام کو امل وی گشب وی هدیه گشبونا یا کو اقتصاد امریکا تداجی امشوی درباز بین ما گشکا باشه کریم پشتی لیدانا یا یان اخستنا فروکا روسیا سیخوار روسی الاشلای ترکیه و دیسان بونمونه جگیری کمپانیا لوکت لوید دیسان که مسترین کمپانیا برهمینانای چکیه الامریکا بجیتن پشتی اخستنا بالا فروکا یا روسیش لای ترکیه و أفريقيا هم السعودية هم الإمارات وقطر خاصة قال لك برفرها يالسر كرينا إيه بيستودو كتي جبوير بشن برسنجرتنا خوب كده بقناخد بهدا أزراندونو برفرهبونا الشر يمن بجنديسان كرينا يا موشكا شلاي السعودية وقطر قال لك برفرها بخاصة قال لك السر زيدا بو هذا فيدا تشتو بيجدن دهاتي تني كومبانيا ما الدماهيكا 2014 40 مليار دولار بينه كواتا برخده يعني دفيريدا شر المال روشالات نوفينه لدهات ودهات كي قال لك ما ظن بو اوروبا بو امريكا تشي ده تو صباي صح كي افادان كرنه ده يعني هاش نكدا او بروسا افادان كرنه او دست او جهه دست تيرور جاشتي دست داعش جاشتي تشل عراق بتن مثل بيت بشتي مثل يعني تشل سوريا بتن هاش نکه هلبد مزاختنه گله که مازن پیدوین لمزاختنه توی دیسان کی دیدتن هلبد اجدهات وان ولاتان دایه يعني اگر صندوق آخر وکی نادهات کی بتک چیکن وکی او الوقت خدا بو غزه هات درس کردن و رنگ گلک او پریزورتر امریکا 500 میلیون دلار ترخان بکد بوی آوادان کنیم لید برانبر دا یک کمپانیاوی 40 میلیارد دلار قازانش کتن اتفروتنا چکیده و كوات تدوير ده عند إن سيرفير ده يعني كي مفاداره هل بدي بري خده يعني داعش خود رؤيته يعني الرؤية كبي وكي قال لك بيجني يعني برهمي هل وشاندنا دولتها طيب يجي أفا بيواندي دار مثلا بنو من العراق ده وكي مقابل أكيد دليل ذهبي ده من سيرفير جراسي أكيد داعش برهمي هل وشاندنا دولته بيتن بسيستم وی سیاسی و سیستم وی کارگری و سیستم وی یجواکی و سیستم وی لشکری و اکوهتا مدهری ما کردستانش دا او هلوشاندن که هی هم سیستم ما سیاسی یه پیتی بوی تو حتی نکه زن تا چه سیستم هیا هم تا او دکتوری دست بی که بحثی الاقتصاد وشارتی کر انا الاقتصاد الاسود خونه که بلکش باشتر همی چالاکیت ید آبوری تری ما کردستان دا کم نجیب بنجیر وی قرده اقتصاد وشارتی
چون او اقتصاد و شرط او یا کو اجدر وی چاودیریت تکرن او اجدر وی فرمیات دولت تکرن که وقت کیس نفت حطانه که ام همین زانی کیس که و شرطیه دهات وی کیس که و شرطیه بس قوسه که من اگر تبع سهره ما كردستان كر يعني وقتها كده گرمه شهر داعش دا بجين بابتك هتا ازراندن و هتا راگهاندن سدادکت راگهاندن و کو خلق کی هیت نف بهره ما كردستان دا بازرگانی گل داعش كانوا و بريكا تانكر داعش هندك دبر درباز بن وير ان وير هنه و لجنه هاتنا تشكرن و ديفچون هتا كن بلا بيشتين هتا نراندن يعني او بابت هر بدنگ بو اكثر بدنگ بو يعني اما هنت كافيدا جيرشي تشارج ويدا يعني بت كافيدا اما بخو هر دستان تيرو ابوريكا و شرطيه ابوريكا سخته ابوريكا ديسا تشتا بن وي رزبندي كو تو في ابتيرور ابوري القلم بده قلم بده بو يا مقود يعني نهجي يعني ابو زرقان الشركه وات دريج ده ابوينا سيدا من يعني اكر ام بس بشكل صاد درجه مثلا بيردينا اكر او داعش برهمه وي هلوشاندن بيتن مقود آليه سيستمي و كارگيري و منكه براسي ام بي سيستم يعني ام نظن ام تشتينه و آلي ابوري و تهر يعني تو بخد حتى كردستان دا دكتور يعني كردستان دا اگر تو دقت بك صح انك رجا هجاريه رجا بكاريه يا جيش نزيكي عراقي يعني 2014 دسبيك هاتنا داعش دا دسبيك هاتنا داعش دا 4 صدي 4.5 صدي بو رجا يا بكاري و هجاري كردستان دا افريكان كا جيش 3 صدي اوتني همي براسي فاكترت قال لك المترسي دار كوسوباي ديسان الكردستان اجدا يعني از قال جارت بيجم اگر بونو منا الجهاد كردستان دا اگر هزا کادیج وان چیادانه بیتن از بارم دیجی وی حکومت رنگ دیسان وکی سردم شورش دا نه خلک که با چوبا شیا با شوی هات با البنگه هد صلات دا با بندجی اف گله که هستیاره یعنی اگر ام وی دام پیدانه بکن کو داعش بر همه حلوشاندنا دولتی بو کواته بر همه حلوشاندنا هرما کردستان دی کی بیتن اف گله که مترسی داره اف د بیت رای دارد و هرمی بر پرسید و هرمی براسیب او پر هستیار کرن ابوی بابتی ده تشيكرنا في الروشة سياسية هرما كردستان دا خباتي سر بكن جو بركم رسيد قال لك المصن داي اما اگر ديسان هر اوا دسبيك تا قوتي ايا برهمي في مقود يعني خو داعش سردو هيلا تشير رزبان بكي رزبانديه كي او كو برهمي ناف خويا اوا ام ديتنا من ماتشي قومات سردانينا طيب جاي كردو باخده يعني بول بريمر وقت وزارة برگري عراقي هل وشاندي بهزارها او خلک هنه بیکار بود چال مال خورش تخاره افریقا که تو بر خوب دی هر چی سر کرده که داعش ته شنابرن بو داعش کاراکتر که داعشه کواته وهنه جبلی بری لانه که ناف خویه هی لانه درکی يعني الشركه بيش خلقه كي ديفا تاتا كرن بونو منا يعني تركيا دستك قال لك برفريت داي همي اف طاقه ديت كو افريكا داعش بكارتينيتن وكو هزك ابوري برهم وقال لك برفرهتر بو تركيا شو همش ريوانا بترول بكره همش دزينا اسواره بكره يعني بونو من سوريا داعش تشكر يعني طيبش مخابن يعني اكر تقدانا ابوريا سوريا جي او معامله كارجه حلبه وبرهم صناعي هر الحلبه يعني او كارخانه كم هميز دان روشالات ونوفين دا رنج حلب مصر يعني هسترين باجر يه بازرگانی و بازرگ پیش‌سازی بیه کارخانه تو کی بچون کارخانه تو خرچونه ترکیه دا تدمرو دورو برد تدمر دا کم همین زانین دبر کو گله برفرا یا اسواره یا شینواره داعش چت کر پنجی که دانا یعنی هر کسی که کرسته که کفنار دست کویتن پنجی که بو داعش مینید برهمیدی بویه اوی چلیت کر ابریکا سبسارت یت مافیا کا اتوی بیا ویدا شول کرن چو ترکیه دا ریخستنا باجی يعني براسي اذا يعني هند كارت كرين مخابنين في استراراي بيريكو كاركي تيرورستيه ورقرابه تيرورستيه ل تشتك ببهرنا كده بيش برغرتنا دهات اكيدا يعني باج ال عربانه كزرزواتي بقرا وردغيرت حتى تدغشت مازنترين يعني بونو من يعني أو هلا دولي او انا بين اردن وعراق وسوريا دا دست داعش داوي يعني هر تريلا كاتورا درباز ب $600 حتى $1000 شي تات نبرگرتن ابي تاني
يعني براسي ده هذا كي جل برفرة بله. كذا يعني هم اضافك بو اخنا ممستاي طبعا دا بيرومانا تشيت او بس او تركي كارت دكتور. كو داعش كرين كارت قلق رخصي بونا قلق منظم بونا امشين بيجين هم استفاده تجارب نيف دولتي ولا بقري هم تجارب خويت داخلي دفيت ام فيدي بينا كان بس نقطه كم مهمه في هي او بازلغانيا سر مستوى الدولي في شريط ذكرن طبعا شر فعلا شر خدمته بازلغانيا ولات السرمایه‌داری ده چونکه پشتی احداث 11 سپتامبر حتی نوکه آبوریا امریکی بردوام و جاندن بخواد بینید. اکش راپورت امریکا و دومایی که در کنید بجید اتماع وان 3 ساله دا کمپانیت ما یشیان با 600 میلیارد دلار استفاده بکن فروتنا چکی بو وان گروپ تيرورستي سوريا والعراقي وفان دولته هميه وايش انجام نبونا استقرار سياسي هذا باي 600 مليار دولار واحتمال اجي بتربن هذا دم كده يا دكتور كو هرش دست بيكا جشبونا داعش في دفريدا كم بينغاو كم جوتارا يا ولاتن هف بيمان اف سيه ولاتت كو بيجن ان بتر هاتينت ميدان الشريده دجي داعش خراج هاندي وكو هف بيمان يك كم جوتارا وانا او بو امبلانا وانا او بو كو هشكرنا جدارن دارين ين داعش يبون يعني ما فان كان صارت بودا 3 سال يان 4 صارت بوريدا وان ولا طول سربي نخير سيدا اكو اف تحالف الافضلاتي بديتنا من تحالفك بازلغاني بويا يعني هر ولاتك هاتي نافي حلفي دا نافي بيماني دا طبعا هاتي دا بهرخول في السروبري وفي الرفشي والبيديتن دفيت طبعا بيناكن افروكا اف شر تيروري وشر جهاني شر تيروري خدمته ابويا سرمایه‌داری كتب بلايك وخدمته فان انظمه استبدادي وتاكراويت كتيل دفريك وحتى نوكا بشرعيات ماين وحتى نوكا مجالينادن انتخابات النزيبين كرن مجالينادن الو غوركنك اشتيانا تشي بيت الصلاه دا افهمي طبعا استفهام فوالجرين فيكينا لورا وقت او بسياره هوا ازراندي جلك مهم بو وقت قلتي داعش برهم حرفينا دوله روشلات نافين از خود دکارم بیشم کوینه و پشتی بهار عربی الدو 2011 حتی نوکا وقت الدولت انهيار بوي دولة عربي طبعا برو برهمي كي بويا اف دولة كون درسكي برو برهمي ناسيوناليزم عربي بويا قوميات عربي لو راكتو ساكي بشتي بهار عربي الفان دولتا پرانیا خلکی جاره کدی تاییدا کی کرده تاییدا هیزن رادیکال و اسلامی کرده چونکه گوتن ما چه تجربه ناجح ندیتن ناسیونالیسم عربی قومیت عربی لورا بحقیقت بهار عربی کارسات چکرن بوان ملتا چونکه مفروض بو پشتی بهار عربی هیزن علمانی هیزن آشتی خواست هیزن ديمقراط اوان شابان گشکر بان اتناف جواکت خدا نوان جواکا و شابان افولات هیدی دی برف ديمقراسيت بربا لجي داخلجي لورا دي بيني كونه برانيا وان دولة عربي يتكو بهار عربي تدا تشي بوي ام دي ساكيني كو افروكا اسلام سياسي حكميت كات الفان ولاتا يعني جلك تشكي خطره بله دكتور دماهيك بيف چونكي وقت ما برف دماهيك هات اف حجم پاره مازن اول بردست ما قلت بنمونه داعش نكهي وداعش برف هلوشيانه كتشيتن سر عردي بيجن ادي هكود بيجن ارض التمكين عربي بيجن ارض التمكين نمايا يعني ليش ادي اداره دان بكتن رنج العراق والرقه هردوكا يبرف هلوشيان بشتي به هلوشيانه اگر دو هي فيانه اگر شش هي فيانه اگر چند او كميه مازنه پاره ابو دستوانه دا او يعني بيجن چندات يا مازنه يا امكانيات اقتصادي او دي برف كيفا يعني تو بيجي او دي هر من الدس داعش دا يان ان احتمال دروازي سوراب كان او بارا او كوجمي مازن افكاشين بجمية مجموعة بان قاداتي نفشارتن ودل دف مجموعة كسايتية تنطرو جهادي طبعا ده تفكم كرن وزينابين طبعا زينابين بشتي داعش الدولي ما نشندي شو اخرنا بانك احتمال البنك اللوكال من عندك ولاتا دا صفقات قنضلية واتفاقات حسابات وهمي بن عندك النوفي عندك حساب انكم محتبر بنو وبشتينج الرشوه والقربيت افشتهمي هي يعني طبعا بتسبيك النوفي باريس مسوي عالمي دي شو وريك اللي هتاجرتن او درافانا نشطت وان بريك لينو هتاجرتن تاكيد ام ريجرتن الفان جورا كريارا طبعا يوم زحمتها خاصه تقيران الداري وابوليدا كوكا الدنيا خرفه قرتي كواتا او دروجا قالك زحمتها الروجا كوي طبعا دي بنوفي كدي بله دي بنوفي كدي عندك رخراوي دي تشيكن وجارك دي روشلات نافين بتايبتي سوريا وعراق فورمالك نيد هتف دابش كرن طبعا داب كرتي بتابيجم السعوديه وقطر وخليجي همي بوهنديه كو بشيت النفط اخو غاز اخو
بشتن في ريكا ريكا بريب ريكا عراقي دا وكهريما كسني درسكت وبجاين تا تركيا وبن سرپرشتي اردوغاني چونكي اردوغان جي حتى نو كانت خونت دولة عثمانية بيني تجارة كدي خوب كتب سلطاني نية عثماني دفر يا برف يعني هندك جوران كاريا تشيت بحقيقة اف جوران كاريا ات سیمایت و دیار نینه یعنی گلک اپشنت هن گلک اختیارات هن لو راز خود بینم باشترین گروه چه باشترین چاره سری بدیت نامن ماش بر هریما کورسانی حکومت ویت آماجه بکن هریما کورسانی دی چوا شی هریما کورسانی ولی که نبیت برهمک نبیت وکو بیشین ضحیه و قربانی به هندک هزین داعش و هزين تنطرول المستقبلي دا وقف ملتا بآزادا نفجيت ابديتنا من تاكريك افيت وفي دولتي برف حكم مؤسساتي ببي تو ديمقراسياتي جشي بينا داي تو مالا كردي ريك نيخ اخيفا آشبونا ويا كومالايتي دناف خلقي كردستاني دا برقرار نكي ابديتنا من امجي ببارنا بين الشزرين تنطرو وش نمونة خراب حكر ام سوي شوي بردوان بين كو حتى نو كا دوسيك نهات يتشارع سركرن هيما كردستاني دا همین تشتیم ابن شفافی و چارچوب آبودیه که رجدا و آبودیه که نفرمیدا اپریوت چید و قیران جی قیرانت اقتصادی و آبودی بوم و ملت مدرس کرین همیش انجام وید چنده که دستالات دارن ملهرما کلسانی دا آمادنینه ولاتی برف حکمه که مؤسساتی بن باشه کاک علی دماهیک پیواته و مدویت بسیاره که جسرنده بکم یعنی چوانت یا برهنگاریا یا درست بونا یا آبوره کی آن بجین جدرن دارایی بهارا پتر بوان لان رادیکال تایبتی الدورامه بشبکه گشتی و دمایک پیوادل سر پرتو که تو تدویتن تو چی بیجی یعنی زور سپاس بس کرتنی او پیچکی و بسیارتش دکتوری کری یعنی داعش دی چلوی پاره کرده يعني ما الدسبيك كر ما تكتبه جي أماجاك بدا يعني داعش دسبيك براسي طيبة جي بكارينا سيستم بيكي قال لك بشارزاي قال لك بشارزاي اف بلان اف برنامج كار السركريه يعني بونو منا درس كنا ري ربكا ورغيرتنو روانا كنا يا باري تركيا دا تشاوت كر دربت الكومبانيا كي الاوروبا درسكت يوهمي بالناوك سيفر او كومبانيا دا باشكي دال تركيا وكتن جبوري إنانو برنامج ما جهازتنو إنانو برنياوي باري ريكا جمارت بنكي قال لك بآسان بيتنو وحتى يعني همي أو رابورت هن درس كرن جيفه يعني بونو منا يعني خو كندا يعني رابورتك أجانس هوالجريا كندا بيجتن ما تني 2004 دا ما 234 چالاکیت ید روانه کردن اینانا برنا یا پاره چالاکیت ید تروس داعش مدرسه بسرداگرتیه ده که وقتی اکتو به خود اید باجیر وکی کانادا یعنی کانادا بتنی داعش هنده چالاکی هبن براسي أبى بلانك قال لك دارجتي كاري سرت كده وصاب صناعينين وكي يعني نتابع كده 2014 بريارة 21 هفته در خص بو هشكنا جدرن دارين يندعش لحطاني كجيب قناعتهم نكجت في بارده ما چوكو مظنبون داعش وقت ام بيجن داعش هيزكا راديكال برف هيزكا دولتي وجهاني ياخذ بين تفك افريكا السرانسر الدنيا رنگ جروبن تروریستان داعش دهبن کارینانا ریرا تیچونا ریرا و سیستم دید بانکی ادوی بیاوی دگله که بسپور شارازا بیتن استوی بارده ما او پاره افریقا پانک داعش ده نمایه خر افریقا پانک امریکا و اروپا و دولات تنی دانته او تنیجید بو قناقت به ده همی ده کارینان اما ام ده چاشین وکی ده گودی بيشتي داعش يعني خد داعش خلاص نابيت اسوي قناعات دامات داعش نيك فكره يعني جيلك نيك يبرور بوي البنسي برا داعش 6 سالاندا ان 4 سالاندا سوريا دا امروشت بيجتن 5 سالاندا ان حتى 6 سالاندا اوهني يورغرتي يعني زاروكا كل آوا بوي ترى تازه بيه فكر يا بيه هزر قال لك بزحمته طاو چقدر خوش لسرانسر دنیای تین اما تو دی چه شيء يعني أبي الفي روشالات أنا في أنا جاء طيبة أو أن بيجين عراق ده أكن مال دسبيك قوتي ك أجرت سرهلدانا داعش أذابينا كدابي توان هرسي أجرا براسيش الرؤية بيت هندرز وفي جاب كاربينيا. بله علي مصطفى وقت ما جالك سيرفر شوجي زور سباس بو في دليفي دكتور هاشم زباري أبو الناس ومعتز زور سباس. بينا نهجع خوش تبي حتى دي دارك هذه هرتشادو بختبر بن.